Kažu da muzika ne poznaje granice. Ona spaja ljude i briše sve razlike. To potvrđuje i Bjelopoljski gradski hor koji okuplja 50 pjevača različitih zanimanja i starosne dobi koji žive kao jedna porodica. Ja nemam muzičko obrazovanje, niti sam imala ikakvog muzičkog iskustva. I dugo mi je trebalo da se prijavim. Bila sam jako srećna kad sam čula da se osniva hor i imala sam želju, ali nisam nekako imala samopouzdanje. Međutim, kad sam se konačno prijavila, zahvaljujući našim profesoricama Jeleni i Julijani, stvarno su me prihvatile i isto tako i kompletan hor. Divna atmosfera vlada, svi su pozitivni, duhoviti, druženje, putovanja, mislim to je neopisivo. Imamo divne neke zajedničke uspomene sa putovanja, sa gostovanja i zaista moram reći da je privilegija biti član ove porodice. Mislim da je naš hor jedan sigurno od najkvalitetnijih muzičkih predstavnika crnogorske kulture, a to pokazuju mnogobrojni nastupi u zemlji i inostranstvu. I zaista mi je čast biti dio ovakve talentovane i posvećene grupe. Gradski hor je pravo lice Bijelog Polja. Iskra koja je zasijala prije 3 godine danas se razvila u ozbiljnu trupu koja gdje god se pojavi plijeni pažnju publike i biva ispraćena ovacijama. Gradski hor postoji 3 godine pod okriljem Centra za kulturu koji je tada pokretač ideje cijele bio gospodin Abas Dizrajević, tadašnji direktor, sadašnji predsjednik Skupštine opštine grada našeg. Svi imaju jednu zajedničku ljubav, a to je ljubav prema muzici. I zahvaljujući čim entuzijazmu uopšte i mi postojimo. Ovo naglašavam jer postojimo samo 3 godine i imamo jako značajne nastupe i dostignuća gdje dokazujemo da izlazimo iz okvira amaterskog hora i možemo da pariramo nekom profesionalnom horu. Za naše angažmane postoji jako veliko interesovanje što dokazuje da je postojanje hora od velikog značaja za naš grad, kulturnog značaja. A uz mene i Jelenu Đaković, koleginicu, da sve bude kako jeste i da bude od velikog kvaliteta, veliki doprinos daje naša korepetitorka, magistar klavira Milena Đurović, bez koje apsolutno ne bi ništa ni približno zvučalo kao što zvuči. Za kratko vrijeme gradski hor je zavrijedio veliku pažnju kako domaće, tako i publike van granica naše države. To pokazuju brojna gostovanja i rezultati koje postižu. Naše prvo gostovanje je bilo u Puli, gde smo održali naš celovečernji koncert i nakon toga je usledilo takmičenje u Beogradu, čuvene Beogradske horske svečanosti, gde smo se i vratili sa osvojenom 2. nagradom. Moram da napomenem da je predsjednik žirija na ovom takmičenju bila profesorica Darinka Matić-Marović. Imali smo naš celovečernji koncert kako u našem gradu Bijelom Polju, tako da smo sa istim repertoarom prikazali i publici u Nikšiću. Nakon toga usledilo je putovanje svih članova gradskog hora u gradu Edirne u Turskoj. Imali smo tremu kako će reagovati na naš jezik, na naše podneblje, na sve ono što ćemo mi izvesti tog dana. Međutim, baš smo bili lepo prihvaćeni i lepo je prihvaćena bila naša muzika. Ono što smo bili pripremili za prvi deo bloka je bila umetnička muzika. Međutim, u drugom delu bloka smo se bazirali na našu crnogorsku muziku, na ove aranžmane koje smo upravo odradili za tu priliku. Iako su još uvijek amatersko društvo, Bjelopoljski hor kvalitetom može da stane rame uz rame sa profesionalcima. Tajna uspjeha koji su postigli munjevitom brzinom je u slozi i razumijevanju. Mi izvodimo i horsku muziku, znači umetničku horsku muziku, međutim radimo i aranžmane kako iz naših krajeva, kako iz našeg podneblja, tako i iz okruženja. Moram da kažem da sam ja pevala od malena još u dečijem horu, pa kasnije na fakultetu kroz akademski hor. Nekako su nas profesori učili da je najvažnije ta sloga i to razumevanje svih članova u horu. Mislim da je ono što nas najviše povezuje ljubav prema muzici svih članova, a takođe i ono zbog čega sam najviše ponosna što smo prepoznatljivi u gradu kao jedna velika porodica. I mislim da je to ključ uspeha svega. Iako gotovo svakodnevno naporno vježbaju, članovi gradskog hora uživaju u svakom trenutku zajedničkog druženja. Bilo da su na probi, putovanju ili koncertu, vlada dobra atmosfera, u što smo se i sami uvjerili. Pred njima su, kažu, novi koncerti i nove melodije kojima će nastaviti da očaravaju publiku.